Raspati Dara jalir Dina janji Ayo tindak tanah naku mati Allah tata tincak temicu rasa tolong kanu butuh rasa tolong kanu susah handap asar ada semua sampai atur ramah tamah titih rintih handap asar dadiku melukung pamri menang kapuji ikhlas rela bibilasan mun parang menang cocoba dara alam jauh subaha neng dewi tumamprak narima kadar barita oleh usaha surga payung Sanadan istri di desa kumacana dawuhan Bapak Lurah Bone manta kabita menemat manta kairu menasani manta kata jiji istri anu luwung taraboga asa aku dara semua dengan digung iki mojang anu lungguh monggo istri Raspati dara jalir tina janji tindak tanah naku mati data tincang temitulah Allah awat rasa tolong kanu butuh resep nalang kanu susah hadap asar ada semua sampai atur ramah tamah titih rintih hadap asar ikhlas rela bibilasan mon parang menang coba tara arau jauh subaha pakadus tumamprak narima kadar barita oleh usaha surga pahit sana dari Parurah Bone ayat sana Bapak Kais Saga perintangan babalean pangalusan senawat di kantun pulang kesawean mamusnah cijulang cek pangayaman Cima
iki dunyi mulai gamelangan inggih tempat tepang duyi monggo istri Raspati pasar hade semu sampai atur ramah tamu titih rintik hana pasar pamrih menang kapuji ayat sana Bapak Kadus anak cucuk darah arau jauh subaha tumamprak nerima kadar barita oleh usaha monggo istri Raspati karena jalin tidak janji tidak kena naku mati tata tinjau teminculan resep nolong kanu butuh resep nalang kanu susah ada pasur ada semu pakadus samea tur ramah